A? Ne smijete sam sobom. Ajmo Ivane! Idemo! Nastavi dalje. Dobro. Nastavi dalje. Nemojte tu stajati, nastavite dalje, nema se radi. Nemojte pasti neku prekovala. Prošao posljednji Peđa. Kad prođe posljednji, javi i vraćaj se ovom. Bravo Luka!
Povodom Dana grada u Bijeljini je održana druga po redu međunarodna ulična trka, koju je organizovao atletski klub Akademac iz Bijeljine. Centralna seniorska trka na 5000 metara privukla je pažnju brojnih domaćih i stranih takmičara, a događaj je pokroviteljstvom podržao grad Bijeljina. Povodom Dana grada Bijeljina danas imamo 10 uličnih trka za djecu školskog uzrasta, znači osnovnih i srednjih škola, a centralni događaj jeste ulična trka na 5 km koja će biti jedan poseban događaj u ovom našem gradu. Naveo bi da danas imamo vrhunske atletičare srednjih pruga na putu, a to su takmičari iz Srbije, Hrvatske, Mađarske, Kenije i naravno iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ovo je vjerovatno jedan od najmasovnijih atletskih događaja tokom ove godine u Bosni i Hercegovini. Dakle, imamo preko 500 finišera u glavnoj trci i preko 250 trkača dječice uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole. Drago nam je da je bio veliki broj prijavljenih učesnika na ovoj međunarodnoj uličnoj trci Bijeljina 2025 u svim kategorijama, počevši od vrtićkog uzrasta pa sve do seniora. Nadamo se da će i sljedeće godine biti još veći broj, kao što je i ove godine bio duplo veći broj prijavljenih učesnika nego prethodni. S obzirom na to da je ovo tek druga po redu, izuzetno smo zadovoljni brojem odazvanih takmičara. Na ovogodišnjoj trci učestvovali su atletičari iz Srbije, Kenije, Mađarske, Hrvatske kao i domaći takmičari. Ukupno je bilo preko 500 učesnika u glavnoj trci i više od 200 djece osnovnoškolskog uzrasta. Pored profesionalaca, prisutni su bili i rekreativci, što je doprinijelo veseloj atmosferi i takmičarskom duhu. A lijepo i sunčano vrijeme dodatno je uljepšalo događaj. Ovo je samo jedan deo ekipe koji je danas ovdje došao. Prosto nije bilo ni prostora, ni mogućnosti da dođemo malo većem broju. Došli smo sa jednim autom, ali tu na čelu sa Milicom Tomaševićem i sa Marijom Stambolić, Milan Marković i Iva Mala, danas su ovdje došli i postigli po meni neke zavidne rezultate. Mi po drugi put dolazimo u Bijeljinu, ovdje su naši prijatelji, uvek smo dobrodošli, počev od trenera Marjanovića preko direktora Savića i našeg uvaženog domaćina gradonačelnika Bijeljine. Naša 4 takmičara su ovdje učestvovala. Ćatović Aldin je pobedio u seniorskoj trci, u glavnoj trci. Po prvi put je uspio da savlada Kenice koji su sa pompom došli na ovoj trci. Ovo je ipak jedna prestižna trka. U trci žena Mera Mehmedović, prošlogodišnja pobjednica, opet se odlično nosila sa Kenikama. Nažalost, falilo je 3 sekunde do pobjede. Izgubila je trku, ali mi očekujemo da će na nekoj narednoj uspjeti da pobedi. Nikola Milović je bio 4. kod seniora, dok je Kabir Zilkić kod juniora bio 2. Direktor trke Aleksandar Savić najavio je aktivnosti za dobijanje međunarodne licence, kako bi trka u Bijeljini bila uvrštena na svjetsku listu uličnih trka, a takmičari sticali zvanične bodove za rangiranje. Učešće su zabilježili i klubovi sa trenerima, a većina takmičara izrazila je zadovoljstvo organizacijom, stazom i uslovima, najavljujući povratak i naredne godine. Po drugi put dolazim u Bijeljinu, rado se odazivam ovoj uličnoj trci, prelepa je ulična trka. Zahvalio bi se organizatoru i na prijemu kod gradonačelnika i svima ljudima koji dođu ovdje da gledaju ovu uličnu trku. Prošle godine sam bio ovdje 2. Prvi je bio momak iz Mađarske, ove godine su došli
momci iz Kenije, trkači iz Kenije. Pokušao sam da pobedim, naravno to sam i uradio, osjećaj je predivan. Današnja trka je bila jako lepa, ovde uvek rado dolazim, odazivam se pozivu. Ovo je drugi put da sam ovde, mislim da se čak i drugi put organizuje tradicionalno ova trka i zaista staza uvek bude onako super zato što je i ravna i brzo može da se trči. Prošle godine sam pobedila, danas sam bila druga, ali mislim da ću naredne godine da pokažem i opravdam prošlogodišnju pobedu i eto nadam se da se vidimo i naredne godine. Međunarodna ulična trka u Bijeljini pokazala je da je postala najmasovniji atletski događaj u Bosni i Hercegovini, okupljajući preko 700 učesnika svih uzrasta. Svi pobjednici i učesnici zaslužuju čestitke, a organizatori i medijski pokrovitelj radiotelevizija Puls Brčko doprinijeli su uspjehu ovog sportskog događaja, obećavajući još veću trku naredne godine. Dakle, od vrtića, najpre devojčice, mlade dame, njima će poklon medalje predati Aleksandar Savić, predsjednik kluba. Dakle, devojčice, vrtići, treće mesto, Anja Stanković. Ovdje se Anja popneš. Evo, tu je bronzana medalja. Tu je poklon, tu je Sonja. Drugo mesto, Magdalena Kalajđić, Atletski klub Zvornik. Magdalena tamo na onu dvojku. Sljedeće godine moraš da pobediš, evo najavljuje pobedu, popela se na keca. A najbrža u konkurenciji devojčica uzrasta vrtića je Sunčica Koločević, Atletski klub Pale! Evi, sve zna i da podigne pekar, da se slika, tako je. Ode zlato na Pale, srebro u Zvornik. Jel može još jedan aplauz i vrisak za devojčice, tako je. Bravo. Jel završeno potkanje? Jeste. Hvala vam, mlade dame, čao. Vidimo se sljedeće godine kad budete prvi razred. Sad dečacima uzrast vrtić. Sonja Stolice dodeliti medalje i poklone. Treće mesto, Dušan Đerić. Ajmo Dule na trojku. Jesi naučio brojevi? Jesi? Jel znaš koji je on broj dobro? Treći broj, ljudi moji. A ovo je bronzana medalja. Bravo Dule. Drugo mesto, Aleksandar Borovčanin. Pobednik je još jedan momak koji dolazi iz Pala, to je Aleksej Ilić!
slušajte. Meni su rekli, ne brine, ovi spale će vam padaju, jer tako pale, jel? A oni pobeđuju. Ajmo će aplauz za Pale! Naše Pale! Idemo sad na konkurencija, prvi razred devojčice, gospodin Goran Gašić, ispred gradske uprave Bijeljine, ili može jedan aplauz za Gorana, da ga ohrabrimo da dodeli ovo kako treba. Tako, idemo, devojčice, prvi razred, treće mjesto, Valentina Mihajlović. Evo je Vanja na svom mjestu. Drugo mjesto, Sofija Gašić. Zlato ide u Požarevac jer je Nina Mišić bila najbrža u ovoj trci. Atletski klub Bunje. Ajmo, fotkanje. Može još jedan aplauz pa da onda proglasimo dečake. Bravo! Hvala vam, mlade dame. Vidimo se sljedeće godine. Idemo dakle prvi razred dečaci. To je 2019. godište, ako se ne varam. Dejan Marjanović će ispred gradske uprave grada Bijeljine predati poklone dečacima. Treće mjesto, Marko Jolović. Ajmo, Mare! Mare, cara, a? Drugo mjesto, Kosta Lazić. Kosta, ko zapeta puška, čovjek. Takav je bio na startu trke. A pobednik je Luka Nikolić, Bunje, Požarevac. Srebro. Ajmo, potkanje da uspomenu na ovaj 23. septembar 2025. u Bijeljini. Bravo, momci, hvala vam. Idemo sad na drugi, treći razred, dakle devojčica, dečaci. Ponovo će Aleksandar Savić i Sanja Stolić davati nagrade devojčice. Treće mjesto, Sofija Kosmajac, atletski klub Pale. Drugo mjesto, Jelena Vasiljević, atletski klub Junior Krupanj. I u ovoj konkurenciji zlato ide u Požarevac, a nosi ga Nađa Mišić, atletski klub Bunje. Evo jedna na najvišem postavlju zaslužile su.
kako je to sufliranje, nema toga ni u pozorištu. Hvala vam, idemo dalje. Dakle, drugi, treći razred, dečaci, Sonja Stolić-Deli, treće mesto, Luka Injatović, atletski klub Akademac, Bjeljina. Drugo mesto, Savo Gajić. A pobednik je bio baš ubedljiv u ovoj trci. Zlato ostaje u Bijeljini. Stiže predstavnik, odnosno takmičaru atletskog kluba Akademac, čije ime? Dimitrije Čuturi! Bravo za momke, može još jedan aplauz za njih, ajmo ljudi da ih pozdravimo, zaslužili su. Tako je. Idemo sada četvrti, peti razred, najprije devojčice, evo Goran će ponovo da deli medalje. Treće mesto, Tara Ostojić, atletski klub Akademac Bjeljina. Nije mnogo kuburila tokom trke, jako je prezime, tako kaže. Na kraju zauzela drugo mesto Andreja Kuburić, atletski klub Kale. I još jedno zlato za Pale, a nosi ga Jovano Đeri! Idemo sada četvrti, peti razred, dječaci. Treće mesto, Božidar Prokopić, atletski klub Ugnjavor. Ovdje će Dejan Oljanović da u ovoj konkurenciji dodeli. Drugo mesto i srebrna medalja, Jakov Radulović, Munje Požarevac. I ovdje je pobednik bio ubedljiv. On je knez Lazar, ali ne Hrebeljanović, već Nestorović. Atletski klub Junior Grupa. Ovdje zlato u Rađevinu. Jel ima još potkanja? Ima. Hvala momci, svaka čast i vidimo se sljedeće godine da dođete u Bijeljinu obavezno. Idemo sada
6. i 7. razred devojčice. Vidi kako Aca odmah sprema, nema, zna čovjek kad treba da deli. 3. mjesto, Jelena Stakić, atletski klub Junior Krupanj. 2. mjesto, Anđela Matić, Munje, Požarevac. 1. A najbrža u ovoj trci bilo je Sara Lučić. Idemo dakle, isto uzrasna grupa. Mora Anđela da zagrize medalju i da se slika. Ajde, Jelka, pa ajde. Zajedno na jednom postolju. Ma sve može, ljudi, kad su deca u pitanju. Da su matori, ne bi mogli. Je sad okej? Hvala vam. Idemo dakle isto uzrasna grupa 6. i 7. razred dečaci. Tu je Sonja. Miloš Jeftić, 3. mjesto, atletski klub Akademac Bijeljina. Ajmo Mišo. Miloš Jeftić. Ja dodam tuče, bolje iz slova, neko sam mu dodao neku devojku. 2. mjesto, Luka Kalaba, Prnjavo. A najbrži u ovoj trci, čovjek nema kluba, zna da pobeđuje. Zove se Jovan Vukovnjak. Očigledno Jovan misli da je ona medalja koju je dobio, nije tu. Pa bit ćemo nagradu uručene naknadu, šta da radimo. Ali može jedan aplauz za Jovana. Nije znao, čovjek se ne bavi atletikom, zna da pobeđuje. Samo malo. Bila je Lijena da te mi Idemo sada 8. i 9. razred, devojčice. Iša će da podeli ove nagrade. Dakle, 3. mjesto, Tijana Markanović, atletski klub Zvornik. Drugo mjesto, Anđela Radenković, atletski klub Akademac. Srebro ostaje u Bijeljini, a zlato ide u Banoviće, jer je najbrža bila Selina Bujanović. Inače, Selina je prvakinja Bosne i Hercegovine za mlađe pionire i ovo za nju danas nije bio neki veliki zadatak i zato smo li još jedan aplauz za Selinu i njene drugarice.
9. razred dječaci, Sonja Stolić. 3. mjesto, Mihajlo Kovač, atletski klub Pale. 2. mjesto, Miloš Petrić, akademac, Bijeljina. 2. super, jer do 1. mjesta je stigao Pavle Savić, akademac Bijeljina. 'Bravo za ove momke, dosta je tu talenta, sad samo još više rade i bit će rezultata. Idemo sada srednje škole, devojčice, Goran dodeljuje i Dejan zajedno. 3. mjesto, Elena Mićić, atletski klub Pale. 2. mjesto, Anastasija Čubić, akademac Bijeljina. 3. Zato ide u zvornik jer je najbrža bila Jovana Petrović. Stižemo dakle do glavne trke na 5 km, tu su bile 4 konkurencije, veterani, seniori, juniori i naravno generalni klasman. Idemo dakle juniorke, 3. mjesto, Jovana Radulović. Dejan Marjanović će u ovoj konkurenciji dodeliti nagrade. Evo stiže Jovana. Ide bronza u Krnjavu. Drugo mjesto u konkurenciji juniorke osvojila je Sara Lučić. A pobednica ulične trke Bijeljina 2025. u konkurenciji juniorki je bila Maša Križanić. Dakle, ovo su 3 najbrže juniorke međunarodne ulične trke Bijeljina 2025. godine. Gospođo. Jovana žuri, jel da?
Završena trka Jovana, ne moraš da žuriš. Hvala vam, devojke, idemo sada. Konkurencija juniora. Treće mesto, Dragan Senić. Ajmo, Draganče. Sad je Stolić dodeljuje juniorima nagrade. Drugo mesto, David Mirković. A pobednik međunarodne ulične trke Bijeljina 2025 u konkurenciji juniora je Simeon Kapkić. Imamo li Simeona? Evo ga, stiže. I Milan Marković ide na pobedničko postolje i to na prvo mesto, jer se desila. Jel može jedan aplauz za ove momke, ajmo, i za organizatore. Ko radi, taj ponekad i pogreši. Nije na odmet imati više pobednika. Problem je kad imamo više gubitnika. Idemo dakle dalje, idemo u konkurenciju veterana, najprije djevojke. Dakle, treće mesto, Rada Stevanović. Ajmo, Radu. Aleksandar će veterankama da dodaju nagrade. Rada Stevanović, da li je tu? Idemo dalje, drugo mesto, Vesna Aleksić. Evo, Vesne. A najbrža na međunarodnoj uličnoj trci Bijeljina 2025 u konkurenciji veteranki bila je Goca Trifković. Da li je Goca tu? Mene ove veteranke vole da veća ljudi. Ništa, to je to. Biće odakle da dodeljimo. Jesu li veterani tu da nisu oni pobegli? Treće mjesto u konkurenciji veterana, Slaviša Simić. Evo, Slaviša je tu. Evo, Školski osvaja treće mjesto. Drugo mjesto, Mirale Rešidović. A najbrži u konkurenciji veterana bio je Mato Mićanović.
će biti dodeljivane nagrade od 5. mjesta. Idemo najprije žene. 5. mjesto Marija Stambolić. Četvrto mjesto Milica Tomašević. Treće mjesto i bronzana medalja za takmičarku iz Kenije Lina Jepromoj Kaino. Ajmo za Linu jedan aplauz. Stižemo do drugog mjesta i srebrne medalje. Molim vas, veliki aplauz za sjajnu atletičarku Mejra Mehmedović. I ostaće zapisano da je pobednica međunarodne ulične trke Bijeljina 2025. Roce Jeptučupa, Kenija. Pa neće da se repričaju ni engleski i ne znam, vidi. Da makar da ne vidimo. Ja zaboravim. Molim vas ljudi, još jedan veliki aplauz za ove sjajne takmičarke, atletičarke koje su danas došli u Bijeljinu i pokazali to što znaju, a znaju sjajno da trče. I stižemo sada do muške konkurencije, također 5 prvoplasiranih, za njih su predviđene nagrade, a 5. mjesto u konkurenciji muškaraca osvojio je Damir Ziljkić. Evo ga stiže. Sam vidio šta je. Evo ovdje još. Četvrto mjesto, još jedan sjajni momak, Nikola Mijajlović. Treće mjesto, bronzana medalja, Bernard Kiprotić, to, Kenija. Meni smeta, ja stao iza i on. Nema veze šta nešto. Moj brat. Kad završiš slike, nećeš mi ti izjavno krenuti. Ja sam dobro sa bolje. I srebrna medalja pripada jednom Kenijcu, njegovo ime je Kennedy Kikemoi Rono, drugo mjesto. Da li sam očekio ovako što sam bila i pripremio sam naredne godine.
Ivo. Bravo. Neće biti mnogo ako budem tražio opet aplauz za vas, za jednog sjajnog, fantastičnog, fenomenalnog takmičara, pobednika ovogodišnje trke. Njegovo ime je Aldin Čatović! Ajmo paljeni, vi ste najbliži, jel može jedan vrisak za ove momke? Je li još jedan vrisak treba se snimi? 3, 4, ajmo još jedan! Bravo za organizatore, zaista fantastično organizovan današnji takmičarski dan, bravo za sve takmičare, bilo je dosta rekreativaca, svi su izdržali 5 km, čekali smo do posljednjih, ali ja mislim da imamo još jednu nagradu, samo da meni daju ime.